راپۆر دەبێژن و هێزین تورکیە بمبارانە دەڤەرێن ژێر دەستی هێزین کوردان لە حەلەبێ لە باشوورە سووریە دیکە جوانە ژی بنگەهێکی فرینان ku li van dumahiyan ji destê komalên terorîstî rizgar kiribû. Şervanên yekên parastina gel YPG dibêjin topxana Tirkiya bingehê wan li Minx û li Ezas kirine armanc. هەروەها ئەحمەد داودۆغڵو سەرۆکوەزیری تورکیا پشتڕاستی کردوێتەوە کە هێزەکانی وڵاتەکەی هێرشیان کردوێتە سەر ئەو ناوچانەی لەژێر دەسەڵاتی یەکینەکانی پاراستنی گەلدان لە باکووری سووریا و داواش دەکا یەپەگە لەو ناوچانەش بکشێتەوە کە بەم دواییانە کۆنتترۆلی کردوون. کورد کۆنێکشن میوانداری دکتۆر جان ڕۆژ کەلاژ لە زانکۆی میدڵسێکس لە لەندەن دەکا لە بەریتانیا. دکتۆر جان ڕۆژ سپاسی ئامادەبوونت دەکەم. حەز دەکەم بزانم بەڕای تۆ تورکیا هەنگاوی زیاتری دەبێت لەم ئۆپەراسیۆنانەیدا دژی یەپەگە ینی ئایا دەتوانێت هێرشی زەمینی بکاتە سەر کورد لە سووریادا؟ Ez baverim ku devletê Tirk dixwazî ku bikevî Rojavayê û Sûriyê û heta ku devletê Tirk destûra NATO, destûra Amerîkayê, destûra Ewropayê nekaniye bigiriye ew nikanin bikevin. Ew niha lobî dikin ku îro li Yekîtiya Netewyan lobî dikin ku destûra Amerîkayê û destûrê devletê dinê bikirin û General Sekreterê NATO Stoltenberg û Amerîka û Fransa wan hemberê êrişê bombakirinê Tirkan dijî YPG ne. Vakitine Rusya hemberê bombakirina Kurdan enin. Yani vaka ez baverim ku ew nikanin car car bikevin û ew çer dikevin doho 400 paramiliter grup li Tirkiye bi tifangan va bi lojistikê va çûne Rojavayê çûne Sûriyê ez hevîdarim ku ew dizî eşkerene paramiliterê li Tirkiye dişînine Sûriyê ez baverim war dibî. باشە دکتۆریەکی لە پرسیارەکانی تر ئەوەیە بۆچی تورکیا ناخوازێت یەپەگە یاخود تەنانەت پەیەدەش لە ڕۆژئاوای ڕووباری فورات جێگیر بێت. هەتا نەها ISIS النوسرا ji bi navê Tirkan ve bi navê Suudi Arabistan wê derê şer kirin. û niha tekiliya bi Tirkiye û tekiliye van cihadîstan li ser hereme Azezê û li Cerablusê. Niha ku Rûs û YPG wê derê wî derî wî sînirê cî didin tekiliya Tirkan bi van cihadîstan ve anda dibî. Wê sirêv nikanin lojîstik silah bidinin van cihadîstan. Ku nikanin bidinin cihadîstan polîtikayê Tirkiye li ser Sûriyê îflas dike. Yani va eke Tirk hemû dixwazin ku înfluensa li ser Sûriyê hebin. Wan hemû dixwaz ku Sûriyê bikine baxçeyê paş Tirkan û koloniya Tirkan ew nebû. Problem li wê derê ku ew naxwazin ku ew derî cîdin. Wekitinê êzê ew naxwazin ku Kurd kantonê Afrînê û kantonê Kobanî wê necem hevdû. Li Kurdan tirsiya wan li ser Kurdanê. بله دکتۆر جان ئەم دەبینین شەڕێ سووری بووە شەڕێک نفتەوەی شەڕێک جیهانی وڵات لەسەر سووریا شەڕ دکن بەشار ئەسەد ئەف گوتن کریە وێنا دەبێژان من دەخواست ئەم بزان ئەف مەسەلا مایتیکردنا تورکیا و بۆمبارانکردنا هەندێک دەڤەرم تایبەت جیهێن کوردان کێشەیە دنێ بەرا تورکا و ڕووسادا زێدە ناکە چونکە رووسیاژی کەتیەوی شەڕی و رووسیا ژێک نەگرتنی خراپ یان جوداهیên mezin digal Tirkiya hene. Rastî keke niha heta niha Tirkiye influensa xwe li ser bandoriya xwe li influensa xwe ser muhalefetê Sûriyê hebû û ku mecarê Cenovayê û li Münîxê li cîvanê li ser tenduristiya xwe influensa xwe li Sûriyê wenda kir.
و نها سوری و روس و ایران انفلوسا خال سوریه پر هنه او لشکریوان وداری اسات بان روسان کر بان ایران کر او وداری لیگلی چون وداری کو چوکو اسات بان کر وقتی نه اما ترکیه نه با سعودی عربستان فا انفلوسا خط واکر او نه جار دکانن شونده هرن سر بمب باران کرن لسر اکل سر YPG یانزی پروبلم یانزی سعودی عربستان نه دخازی جیت خابشینی او دخازن که انفلوسا خجارتن چه بکن سر وی اکتکن شر دکن. بله دکتر پیشتر عربستانی سعودیه ڕایگەیان کە فڕۆکەی جەنگی نردوێتە بنکەی ئەنجەرلیگ لە تورکیادا بەڵام تورکیا نکوڵی دەکا ئەو نکوڵیکردنەی تورکیا هیچ پەیوەندی هەیە بۆ پەیوەندی کە لەگەڵ مۆسکۆدادا هەیەی نها پر نوچه هنه لسروانا دبین که سعودی عربستان هاتیه جت خشاندیه اکه انجرلیه چهار تنه یانزی دو ایرو دبین که ایواره یعنی و داره اکه تکیلیه اوروپا لسر ترکیه نخازی که ترک بکوی سوریه پارتنرا ترکیه دولت ترک نه سعودی عربستان بوده یعنی و راستی به ضبط ترکیه تون دکانه ببینیم که انفلوسا وان دنیا پر داکت جیر حکومت اردوغان و داوطلو اکی پولیتیکای دروای ترک همون ایزوله کرنه نها و او رید گرن او نزانه که چر بکن یعنی تنی که اوکن او لخونی رودا بون نها هدی راد بن اما نزانه که او چر رابن بله دکتور باشا کرد دوی روشی دوی کارم من پتر چی بکن طایبه جی لهمار ترکیه بو نمونه YPG دی بیجا لسر شر خبر دوام شر کمان تروریستی و دی بیجا جوان دورا درناکه و گهنادا چاف سوریین ترکا یعنی پتر کرد دوی کارم چی بکن لروجن دهاتی که حکومت پولیتیکای حکومت ترکان همون لسر کردن لسر شدتی چی بو یعنی او پلیس خا لشکری خا محکمه خا و پلیتیکا خا چکر بن حتی آنها لسر کردن و کرد نها اکتور حرم روجلات بون یعنی العراق کردستان آزادی سوریه روجاوی ترکیه کردستان باکور نها کرد دنگه خواهنه او از باورم که او یعنی ترک نها سوریه لدیاربکر لنصایبین جزیره همو 406 کرد کشت زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداری لە بەرنامەی ئەمڕۆی کورد کۆنێکشن زۆر سپاس بۆ دکتۆر جان ڕۆژکەلەژ لە لەندەنەوە لەگەڵ کورد کۆنێکشن بوو.